سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارە جوارە پێشکەشکەم و بڤێن و چایەمێ دەست بە بولتەنە خوا بکەن. ئێرۆ لە باژارێ قامشلە ڕۆژاوای کوردستانê ئەمینداریya گشتî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi amedebûna hemû endamên xwe civînek li dar xist. Di civînê de behsa dawîn pêşhate û rewşa Rojavayê Kurdistanê û babeta yek helwêsta Kurdî û girtî û revandiyan û karê Komîta Nivîsandina Destûra Sûrî û mijarên girêdayî bi rewşa Sûriyê hatin gotûbêj kirin. جواد أمينداريا كشتيا جمالي يجبو يعني آخر مستجدات الوضع السياسي شبه يعني استعراض يمكن رأي أمانة الدستين وبريارة الدستين وما رأسي إنه برياري أمانة في كلك مجار سرعة سكنان مجارة يعني الأولى يعني سر يكريزي ويتهلوسنا كردي سرها سكنان وأن بردوام من تيدوك أنجمانا اجتماعي كردي سر خالا فكرنا بمكاتب أنجماني إنه أن بردوام من تفكرنا بمسألة لسر خالا قاوي باوري مسألة كرتية ومفقودين أو كسي وندا أم دبين الأفقاب بداوي نهاتي بداوي يعني سر بي سكناتين أو تشتي قوي لجني قدمان دي أم بينا مقتنعين وقت يعني أنجمانا كردي دوي سر بي سكناتين وليقولين بردوام بدوي جانبي دي موضوع الدنيا يعني قال لك مواضيع تكليمي دولي أمريكا روسيا يعني التطورات إيكا سوريا شيء تشتي قدنا تركيا وروسا وأمريكانا شيء بنت البلد أبجي باش سرعات سكنان دون بمفكي نجي يعني جوات تعتياني وسربان مسألة بأمباج سكن بريار وبيستندن دو قناغاتي دي أمي يعني شبك پشتی ئەم گاوا بەکردنا ئۆفیسا وێکی گاو عالیە درێزیە عالی تەبدەمێ پێدێ هونێکی گاون عالیەکی تێر وێکی چێ ئێمەم دەبێت ئەو گاوێ يعني ئاواکردنا باوەریە دوێ ئەو گاوانە استقمال ببن موضوعی يعني ئەفکەسێ وەندا و گرتی پێ مەسیری وان تهدید ببێ بشکلێکی دەقیق خالدين هذا في شارع سبب الموضوع عامودي وكوكي عامودي أو شيء يعني بريد مرياض ثاني في الموضوع شيء شبه تزارك خلقي عامودي وش حوالي شهادة أبجي خالق وكبي أريني بشكل اعتيادي الجمع قاواتن إنه ويشراك استعداد جمهور هم مسألة أساسية إنه يكرمسها كردي إنه في موقف سياسي بواحد ويشراك أم يكرمسها موقف سياسي شاندەکە پارتیên Rojavayê Kurdistanê bi berpirsîna Rûsî û rejima Sûriyê li balafirxaneya Hemêmîm li derdora Lazqiyê civiyan. Ji aliyê xwe ve Encûmena Sûriya Demokratîk Mesedê ew civîn bi li gel berpirsên Rûsî û rejima Sûriyê bi erinî binav kir. Şandeka partiyên Rojavayê Kurdistanê bi berpirsina Rûsya û rejima Sûriyê re li Hemêmîm û Şamê civiyan. Lê civînên wan li gor hin jêderên xwecehî bi ser neketin tu encam bi dest nixistin. Di beramber de serkirdeyeke peyerê dibêje nêzik dê danûstandinên wan û rejîmê dest pê bikin. Jêderina xwecehî roja şemiyê belavkirin şandeka partiyên Rojavayê Kurdistanê ku ji her sê partiyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD, Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê El-Wehdê, Partiya Demokrata Pêşverû a Kurd li Sûriyê pêk dihat ji bo hevdîtina rayedarên Rûsya û rejima Sûriyê seredana binkeya leşkerî Hemêmîmê ya Rûsya û Şamê kirin. Şand jê her yek jê İlham Ehmed, Mustafa Meşayix, Ehmed Slêman, Senherî Bersûm li xwe digirt. Bi serpiriştiya Rûsyayê li Hemêmîmê hate encamdan. Têde çarenivîsa Rojhilatî Feratê hate gotûbêj kirin. Herwiha heman Şandê li şama paytexta Sûriyê jî li gel şandeka sîxoriya rejima Sûriyê bi serokatiya Elî Memlûk civiya. Têde Memlûk ji Hesedê xwest tevlî rejima Sûriyê û artêşa wê bibin. Jêderan serbar kir ku di hember de Hesedê wekû merc daxwaz kirbû beşekî ser bixwe be ji bi rêveberiya Sûriyê û xwedan taybetmendiyeke cuda be. Lê turê keftin û li hevkirin di navbera wan de
نهاتن انجامدان ده همان بابتê de İlham Ehmed seroka desteya cibcîkar ya Mesedê lêdwanekê de ji Şerq el Awsat re got rejima Sûriyê bina vênkariya Rûsyayê li ser destpêkirina danûstandinên siyasî û egeriya sazkirina desteyeke bilind ku karê wê zagonên birêveberiya Xweser ya PYD li Sûriyê erê kiriye û civînên xwe li Himêmî û Şamê tekez kir. Her wiha amaje kir ku Rûsya dixwaze bi ciddî nîzîkbûnê di navbera PYD û rejimê de encam bide. Beriya çend rojan ji dereke taybet ku nexwest navê wê eşkere bibe. Dabû zanîn ku nakokî di navbera her sê partiyên navborî de derbarê seredana wan ji binkeya serbazî Himêmîmê ya Rûsyayê lê lasqiya Sûriyê durust bûbû. Li gorî heman jêdaran nekokî di navbera PYD û Partiya Demokrata Pêşverû a Kurd li Sûriyê de ji bo navê Şandê derketibû. Ku PYD riştbû, Şand bi navê birêveberiya Xweser ya bi ser wê vebe. Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Wehdê ya ser bi Şêx Alî ve jî bi biryara PYD razî bû. Lê Partiya Pêşverû ew yek qebûl nekirbû. Ji ber wê yekê çûna wê Şandê ji bo Himêmîmê hatibû paşxistin. Roja sihê çileya borî de Mîxaîl Bogdanov li Hewlêrê li gel Komîta Peywendiyên Derve ya Anekesê civiya bû. Di wê civînê de Bogdanov tekezî ser yek helwêstiya aliyên Rojavayê Kurdistanê kirbû. Diyar kirbû ku pêwîst e helwêsta Kurdî hevgirtî û rastaqînew yek be da ku bingeha diyalogê li gel aliyan bi awayekî ciddî durust bike. PYD di hewlên xwe de ji bo beşdariyê di civîn û danûstandinên navdewletî de serbarî Komîta Destûra Sûriyeya nû bi hemî şêweyan bi ser neket. Ji hemî aliyên siyasî ve jî li Sûriyê çi ji aliyê rejimê be yan jî ji aliyê opozisyonê ve nehatiye qebûl kirin. Niha jî cardî PYD berê xwe dide hembêza rejima Sûriyê. Grupên çekdar bi hilmeteke girtin û revandinê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rabûn. Ravanga Sûriya mafê mirovan ragihand ku grupên çekdar bi hilmeteke girtinê li bajarê Efrînê û navçeya Mabata û Bilbilê rabûn. Di encamê de 30 welatiyên Kurd hatin girtin. Di heftê vê mehê de çekdarên Sultan Murad gundê Sêmalka yê ser bi navçeya Mabata li gundewarê bajarê Efrînê dûrpêç kirin û bi hilmeteke girtina sermalan li ser malên sivîlan rabûn. Di encamê de du welatiyên Kurd hatin girtin. Proseya guhartina demografî li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e û ya herî dawiyê jî welatê Kuwêtê wê kampekê ji bo derbiderên Idlib û Helebê li nava herêma Efrînê ava bike. Rêxistineke mirovî dibêje welatê Kuwêt wê kampek ji bo derbiderên Idlibê û Helebê li Efrînê ava bike û metirsiyek heye ku guhertinek demografî nû durust bibe. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê daxuyaniyek belav kir. Têde got koçekdarên ser bê opozisyona Sûriyê ve bin pêkirinan li dijî welatiyên deverê encam didin da ku welatiyên bajêr yên resen dev ji mal û milkên xwe berdin û derbiderên Idlibê û Helebê li malên wan bicî bikin. Rêxistinê serbar kir ku Tirkiye bi piştevaniya hejmarek ji dewletên Ereb kamp li Serêkanî û Efrînê û Erzaz û Cerablos û Girêspî ava dike. Rêxistinê amaje bi wê yekê kir ku dewleta Kuwêt kamp li gundê Metîne ya bi ser navçeya Şera li gundewarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ava dike. Ji bîstê çileya 2018 ve êdî navê bajarê Efrînê bi gotina aramiyê re naiblêv kirin ku êrişa Tirkiye li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Ji wê demê ve taniha welatiyên bajêr rastî hemû corên eşkenceyî ji alî grupên çekdar yên bi ser opozisyonê ve hatine. Ji bilî bicîkirina dehê hezaran ji malbatên Ereb li mal û milkên welatiyên bajêr û hîn jî proseya guhertina demografî berdewam e. Li gorî xistineka mafê mirovan li Sûriyê artişa Tirkiye ji xalên xwe yên li bajarê Girêspî û gundên Şiragirakê Elî Bajîlî xerab rîsa Kurmasa li Rojavayê Kurdistanê vekişiyan. Derbarê sedema vekşandina wan jî taniha tu agahî nehatine zanîn. Beriya demekî jî Tirkiye dewriyên xwe li gel Rûsya rawstand bû ew jî bi buhaneya ku keş û hewa ya deverê nebaş e. Şer û pevçûn bi çekên giran li ser eniya Umulkeyf li gundewarê Hesekê rûdan. Ji dereke xwecihê ragihand ku îro şer û pevçûnên giran navbera Qesedê û grupên çekdar li ser bereya Umulkeyf li gundewarê Tiltemer rûda. Bê ku tu zanyarî derbarê ziyanên canî warin nas kirin. Ji nehê cotmeha borî ji dema êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê
تانها تو آرامی لدورین سینوری به ترکیه را به تایبت لگندوار باجار تلتمره درست نبویه. بله تماشاوان هجا لسر پیشاتاین داوی لروجاوای کردستان و سوریه تایبت لادلب از بری خوبت میوان خوا برز رضا شیخ مو سکرتر شپیلا پیشروجا کرد لسوریه دم باش برز رضان دم باش برز رضان پیشاتاین داوی لادلب اون چاوا شروع دکن رژیم و روسیا چه ادلب دخوازن از باور دکم دما داوی دا شرین گران براستی الهرمه ادلبه بالتوائي وحلبه بردوامه بله وانجام قال لك مظن تينا كرن جاليه ريجيمي وقال لك باجار وك سراقب وك باجار دن كنترول دكن او ما بس جي بهتر فنيزيكي ريا بكرنا ريا الشام حلب دكن او جي از باور دكم تي دمجاره او هاف بيمانا ياغو السوتشي بنافرا روسيا و ايران وتركيا دا والغور خالي ويتينا بيك انين او خالي هفدو كربون فان دولتان السوتشي ابو رياش شام وحلب وري فكرن وكشترا رياش شام حلب ولاصقيه وري فكرن يعني برز رزان او ياك برازيبونا تركيا تي انجام دان از باور دکم دوی اتشتی گو ایرو الادلبه چید به یعنی دقومه حموجی که تشتکی پلان کرینا نه تشتکی نونا از باور دکم اف تشتی گو ایرو الادلبه چید به حموجی که د انجام هف پیمانا سوتیا جبر او الويدري وقتی که الهفدو کربون يعني او لفاتني او تشتی گو لحف سروي الهفدو کربون باجاري عفريني بسبرنا تركي وباجاري سريكانيه وغريسبي ودوي انجام دجي كي ادلب بسبيرنا ريجيما سوري او اف فيجي فهاتن بوبو وايروجي يعني افتشتي جتشد بيل هندري عفرينه دوي بابته دشي تارتري جرتي كرم اما افكاري تحديدات قف مظن يجو ان دبيجي ازي وصابك وازي ايري وأظن نقاط مراقبه او ورد الديني وجار باجد فقري وازي دنيا خراكم از باوردكم حموجي مسرحينا ناي يعني از ندوي بهوريه دما الروب بلان هنا بيك انين جبر لدار خستنا حفديتنا كدنا برا روسا وتركا الانقره ده انجام ده خيات كي کار بردوام دبی ما کیلومترک دتنی گر رژیم بگه سینوری رياض ذكرنا ريدنا برا شامي وحلبي ده. بله برز رزان تركيا بچه هاتيا رازي كرن تجي تا اماجا بيكر تقول بتاني داخليات ده يعني تشتكي براكتيكي تشتكي عملي نكريه بچه هاتيا رازي كرن حتى كو بيدان قال سرد لبي. المواد دي كم درجة أصبح مجو أو هناك يعني بعربي جرت قلتن يعني مقايضة يعني أفتشتي قل العفرين وسريك وغريس بيتشي دبي بدنكرنا تركي وروسيا وبدنكرنا فانا حمود في مجاردة بوراندن ليكا يعني تشتكي قال لك يعني حشكرية جلالة هرمن وإيرو آرامن هرمن وتو بروبليم تدنين تركي فان هرمان وردكي وقشتكي ودهيلك بنابري تدا شببي ودوي مجاردة جيكي بهتر دفريق والشر وبفتول لي أنا يجو جركا برخدان شيء بديجي بيشخستنا ريجيم بشار الأسد وبيشدي بيشخستنا لشكري وي وكنترول كرنا لشكري وي يجو هايا نزيكي بلاني جوهاتير رسماندن لسوتشي تي في واتي يكا نايفين كرن براستي تشد خوازي يرو تشد دخوازي من بيجان تشد خوازي عفرين يعني تشد خوازي سريكانية جار آرام بود تكتيتنا بو او تشكل يعني يرو بصدر هزارة جوي باجاري در يعني كي تشتي تي غابا يرو
ب4 مليون کس ایرو لترکی ادلبه جوابون انجا شری مظن یگو چه بول الغوطه ولدرعي وحمو مالباطن فان چکدارا یگو آنینا ادلبه وبداويجي نها شر سروي هرمي قردبه وخرتردبه ام براستي ت واتجرتنا بيك آنينا خالي پیمانا سوچینا. باشه یعنی امکارم ببیجن کو به هفگوهرتنک یا جی مقایضهک نافبرا ادلبه و هن هرمین کردی ده نافبرا روسیا و ترکی ده و چه بباد در روژن پیش ده؟ از بیجم بری مقایضه چه بود تشتیگو الهفگو کرو بود اف تشتيقو نافبرا تركي وروسيا وايران ده برز رزان يعني ما بس من هن هرم نو يعني انها بحثا كوباني تيكرن كوباني دمترسيا كما زنده تفي كولفو تفجرين لشكري ما بس من هن هرم نو جبلي عفرين وجريسبيو وسريكانيه براسي يعني تشتيق ناي درايه كي يعني تشتينا متوقع قال لك جاد الدنيا يعني براسي دوندري السوري ده تشتن قال لك جيجي يعني ازبري نهاجي ازبيجم هرم آرام هنا يعني ها وش يعني تش السوداء تركي دي غري غافك هرم كوباني جاردي شهر داغر كربك ورخلكي وي باجاري بنا بربك يعني از دجم يعني ايرو تركي كاركي خراب ضد السوري ده غريكا مقلي يعني حمو بكافيه سوري ابجوار زلال بالبي ايرو يعني تركي بوير رولا جو پاراستنا شورشا سوری بکی رولا پاراستنا خلقی سوری بکی او به لیگو سوری آرام ببی و نه لیگو ولقا هجماری قنابرا چه من گرک راوستینه از نظام براستی نه از یک کس نکاری و بوتنی ببیجه یعنی و بریاری بده لیاز باور دکم حمود تشت لترکات ترک تشتیگو بخوازن بکن و بکن جبر او جیتی حمود دمجارة لفحاتنا كسياسي لك دنابرا برجواندية فان دولتي وإيرو السوري جهد جرنيانجي نفوذ يوال سوري پیدا دبن وكا روسيا وك تركي وك إيران وك أمريكا أفحموجي كي دبن طاولة دبن ماصيدة الحدود كن وتشتغل سرما بيكاكي سر عردي جبا يعني أم مشترك وشيبون دنابرا سروك مخابرات تركي وعلي مملوك روسيا يعني نجدمك دريج بو بري دمك نزيك بو كاتشا يكاري جي فين بكي يعني تشتيغو ايرو الادلبي تشيدبي هرجار قف مظن ييغو ايرو تركي دبي جي وازي بكو مازوينا ناكم از باوردكم ايرو تركي تشتيغو بخوا زي بكي و بيكوري جبر دولتك مظنه برجواندين وين هنا والسينوركي مظن دنابرا سوري وتركي دهيا واز باورناكم يعني از شهر تخمينه من از باورناكم ده بيشروج ده بهترين خطر تركي السرفان هريمي دي كردي تشيبكي باشا برز رزان بيشتي ادلبي ام بيجن بيشتي اوبراسيون ادلبي بضاوي هات جالي ريجيم روسيا بلانا روسيا وريجيم لهمبر ام بيجن هرم الدن ويتشبا بيشتي ادلبي از باوردكم يعني ايرو بلانك هيا يعني دنابرا فان دولتي وقت ما قلت دولتي بهيز يجو ايرو الجهل السوري دقرن دخوازن بالتوعي يعني تشه هيزن لشكري دسوري ده هبن حمواجي كي درخن يعني از باوردكم و تهيز لشكري دسوري ده نمين جبر بيجي دان وصلاندني قود بن ده بيشروجي ده و از باورناكم تا آرامي دسوري ده چه ببي بيجو افهيز تجهي خوتي ده نقرج افهيز هابونا فان هيزي لشكري وبردوام كرنا الشر الحمو هرما وببي صدمك ولفاتني سياسي چه نبن ايرو حمو يعني يكتج تشتس اصطنجن مظن دبيشيا لفاتنين سياسي لسر روشا سوري ومجارة لشكري دبي يعني دبي سوري جاردي بتبعيتك بين كونترولا ريجيم دا وجنوب ولفاتنك چه ببيش بوغو او ريجيم قد بيشروجي دا جهجي لسوري نقري از ندوي بحورية دما فان دولتا الهبدو بكن قل بشار الأسد بردوان بكي جبار اب ريجيم تجاري ونوي قبول كرن جملتي سوري شحمو بيك هاتيه ويفا ياغو بوستدم دكشتنا مليون كس دندري سوري دا ونيفي سوري هاتيه ويران كرن و7 مليون 8 مليون كس بنابربونا وأبا ريجيم مسؤولة برنا كده أو بربرسياليا ويدكي
ايرو نمعقوله يعني ايرو ارامي السوري ده شيء بده قام ريجيم بردوام بكي ليولوجي او دخوازن يعني افشر وري سكناندن والغور ويشري نو او اصبح وردكم دانوستاندن يقول جنيف تشيد بيج بو مثلا دستوري وبهتر اكتيف به وقرد به وتبيش روجه تبع وردكم بلكي بهتر جيش يعني برز رزان چه قصده به چه پیده به پیده جلالی شهبای یا حلب چه رژیم به دبیجا پشتی ادلبی امی برای خود بدن عفرینه چه زانیاری لسروی اخافتنه هنه از باور معكم ابتشت يعني جديده حتى دا قوي جبار تشتي جول عفرين وبقول الجري سبي وسريكانيه تشيبوا او بلكي تنافكر بيجو هرتنا مقايضه وتشيبو يروج بو ادلبيا لأن باور دكم ايرو يعني اتفاقات سوتسي وحشكره زلاله دخوازن بهتر ريجيم الريفكي الرياء الشامي وحلبي فكي ورياء حلبي ولاصقيه فكي يعني بهتر ريجيم تعربي السوري يعني حريم السوري بالتبعي غير ادلب جبر ادلب خطرت يدها براستي خطرها مظن ايرو 4 مليون كس باجاري هريما ادلب دردمينن يعني او جو او خلق او بنابر جندري ادلب دركبن يعني كارن قسمك مظن بنابي جوهرتني ديموغرافي جرك العفريني يرو افر دوام عن جوهرتني ديموغرافي وقد ورطا فدا اني زمان بردوام كرنا فان جوهرتنا وخطرك مظن دي بيشرول ده جبرولوجيكي باور دكم هين يعني نهات يا بلان كرن دو بيشرول جدا فان بنابر دي جهتي باروي ديتن دفي چاره سريك جبو بنابري جوتندري ادلب دجه دغن جبو جو چاره سريك جيروري قرتن دوفرا از باور دكم وي دوام كرنا وا بلان نوي تشيبن از دوي باوريه لما وي مثلا عفرين وسريكانيه وجريس بي ودمن دبن داغر كريا تركيدا يعني حتى روسيا جيبانا قرا عفرين بريز رزان حتى روسيا وكو ارتش وكو بنقاقا خوا لعفرين هبو تبي كونها بحصويه كيجتي كان كو روسيا بنيازه بنياتكو فقر عفريني روسيا وكو بتني بجبلي ريجيمو يان قصده او جي دوره بلكي لا دوره يعني جبر تشتي وتشيد بي دانوستاندن بيب ودنا برات تركو روسيا دا والهفدو كرنا يعني ازاريات بجبري دا كان هيك بري حقيقي يعني الانقره ونشتنك شي بودنا برا شاندك الروسي ببرسين تركارا از باور دكم ايرو يعني برجواندي المنظميه تركا ايرو دسوري ده انا وبرجوانديا بيك تيني وقال لك تش بسرخصتنا يعني ايرو يعني قسم بارتشكي مظن جعردا سوري بن كنترولا تركي ده راستا او اوبوزيسيون تيدنا او جي كار هاي خراب بملتي كرد كي دوي دا بعد نبتني بكردات حتى واقع كي دنجي دندري سوري دكي ليه ما بس تواجه او هريم نمنا ارام ما بس تواجه او هريم روجا كيج روجا قد نوي قبول كنش كذا كيفاش غيري بلي دولتها تركبها باش گلکس پاس برز رزان شیخ مو سکرتر شپیلا پیشاوجا کرد لسوریه گلکس پاس جبو بشتربوناته جدارکه نزدیکی جمالبات راگهاند کو تنها لگرینا سه ولاتین کوبانه کولچیان باکور کردستان وندا ببون بردوامه محمد شیخ نبی اندام دسته روشکاری یا پدکسه جارکیرا دازانین کولگرین جهر یک عبدو احمد شیخ عبدالرحمن و هفجیناوی هندرین ایبش هر وها فتحی حمزه بردوامه همان جداره تکسکر کو بریاره صبا بفرمی لگرین جالی ترکی و هن رخستران و دست بکه جبر کو تانها ری جبر روشا کشو بای گرتی بون ولاتی نافوری و هجمارک دن جه رگزنامه جدا بریا چند روزان هول ددان برای خواب بدن اوروپای لجبر باهوزا که برفه لچیاین باکور کردستان آسمان و تانها تو آگاهی لسروان توننه بله نها اما بله تماشاگران هجان هاجی اما برای خوب بدن میوان خواب برز محمد نبی اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه کو یک جه نزدیکی جمالبات نه برز محمد ام دخوازن زانیاری نو لسر هر یک جه عبدالشیخ احمد هندرین ایبش فتحی حمزه
زانیاری نو لسر چارانویسا وان چه و بدست خو بخستنه بله سلام و رز سلاف ریس زانیاری نی ایرو تشتاس مدى تنانا بس ما ایرو چالکینا کرن او کوماله مافی مروفان او تلفزیون کردی کردستانی ما او دیتن ما تبلیغ وان کراتن جامعه ایرو داخوانیا کوالی وانه داخست بله تیدا بالمکر کو اما سبدا کارکی جبوی و کسی کو وندایی اما بکنه لتشتی کو امن سر تأکید کن حیان ها نبی لیا کوان بریه وقت گراندن لهن قناة اعلامی بناوی مرنه و نمرنه و وندانه جبوی هم شاش نبن و نا وندانه اگر و گرتینه لجام سلطاتون اگر و لجينا دن وندانا ام نزانن جبر في اوي ام نكون بيجن مرينا اوروبا ماجد اندير بارفيد غابت لتشتي كو ام كشتيك حيرات تشتك بالناس ماذا تلانا سنانا اما جوارا كاركي خباتك بكن اما عرنا وادرانا او خبراجي هناك مهرب هناك قاچاقجي اوارا دبيجن ولونا حكمات برز محمد جه چند روزان و نوچه وان هاتیه برین يعني داوين پیوندی لگل وان کنگی بو اولا بري بيش روجان بآل خوار اشتغلين لإيراني بله وبيش دي بيش روجان قوتي امتار كمان امتارنا تركيا وخبر لصور حيا آن هاجي قطبية لتشتي قداس مانا هي هفالوي جيشنا تركي قو همهاتن قو بمرة بريما باهوزك تيقو باهوزي دربه بله قو أنا فاقريانا إيراني أنا قو مخواقيهان تركي وإيديجي عمل زانن أو سيزده كس جوه مجموعة كوش إيراني هاتي وندانا يعني جروب بشتي چند کس بون برز محمد جروب هاتي 150 كس بو جوا 150 كس طوال كسي فاقري إيراني ويكشتي تركي سيزده كس وندانا حيا آنها وندانا فابو بيجرو ما فاقريا حكومات تركي كر ما هي خسته خانان كر ما هي دفر كرقوت ما هي دفران كر ما املاكتنا تشتكي كاسيناغو واج جمعنا حكومات بما واجه تنانا نلبس تشفارن يعني تشتك بس مالا باشه برز محمد برز محمد قاچاقجی کی بو او جی کرد بو ترک بو او جی نها صاغه یا جی وندایه چت بیجاو اگر وگر یبا قاچاقجی كرده وجو كرد ما بين كرد تركي وسوريا فالشبكات حساباتية وانا الهوليرة هنا لآل إيراني هنا لآل تركي هنا خورتان لهوليرة لكردستان دبينين براج وادستينين دشينا الجمع هفالي خواه محاربي هنا إيراني إيراني ولا دشينين لجمع هربي تركي ولا كشكي كردن ووك حسابات يا دنيا فا كردان يعني قاچاقجی نها گرتیه برز محمد قاچاقجی جالی ترکی و هاتیه گرتن نها برز محمد اگر تو دنگی متگی پرسا من او بو کو زانیاری لسر قاچاقجی چنه هاتیه گرتن یا نا دیاره پیوندی هاته برین اگر بله برز محمد بلا دنگ تزايد تشكي بله پیوندی هاته برین لی پرسا من ابو قاچاقجی نها گرتیه جالی ترکیه و ما قلتي كاسي قلتي تنا لا هولي باشه ترم قاچاقجی هاتیه نگرتیه. ترم کسی که هاتیه دیتن برز محمد تا گوت کو 105 کس بون ما كاسيات تنا وحكومات دبي ما هاجة تشتكي جيتنا انا اصلا حكومات دبي ما هاجة تشتكي تنا انا بس ما مسؤولية حكوماتي اما مسؤولية الحكومات باردكن جبر او حكوماتها جواجبها ويا واويا شو بيفان كذا حقيقة ناس بكي يعني حطانها تو داخل يعني جي تركيا بفرمي درنكتنا ليجارين بحثك بفرمي داس بيناكريا
ابدا بس تشتي هم ظروفها كسي موندانا وحكومات جي حيانا باجبي خرانا باللي نقريي انت بيجي خليش مرة بقرا اگر مرينا تربي ما مدن اگر ساغش مرة بيجن لكرة يعني برز محمد وان دخواز بريخو بدن اوروبا جكوه دركتن يعني بخوا لتركيا بون لهوليري بون لروجافاي كردستاني بون برافا هناك روجافا دركتنا هناك اربيل وسليماني كردستان دركتنا دوی گروپی هناك آسیوی هنا جنسياتي افغانيين او باكستانيين او جاب يعني هجمارة كردان بيرا قالكن برز محمد قالكن هذه كرد قالكن باش اقرا بحثا هرسي ولاتين كوباني بكن سدم تشبون كو وي بريخو بدنا اوروبا يعني روشاوان يا ابورينا باش بو روشاوان سياسي يعني سدم تشيكو افرسي ولاتي عبدو وهندرين فتحي وي بريخو بدنا اوروبا كاكزنار فيا تربرزاني لروج افا نا روشي امنيت الروشة ونا اي ابوري وخلق نكانا معيشات بهابية خلق مجبورة كجولات خطر كيف بربي وهاتنا كردستان يمكن لواد الاجي نكامون مولي قبل ما شاندانا جبر فياوي خلق قل سينورا دقلبيني قل بحران دقلبيني خلقي مالرية كشتنا وما قلت يجي يا اخي والولاتي خبرنا تشتري كون سينورا بحر باشا برز محمد پیامتا داویه چیه تاوی کو دسپیک د تگوت کو هن راگاندن بلاف کرنه کو هر سه ولاتی هاتنه یا ام بیژن جان خوش دستانه پیامتا جوان راگاندن را چیه كاك قلت باش مرة دوباره كمان پیامتا يعني نامایتا رسالتا چیه د دسپیک د بحث کرد تگوت کو او هر سه ولاتی هیجی ونداینه جان خوش دست ندانه تگوت کو هن راگاندن هن آلافن راگاندن بلاف کرنه کو جان خوش دستانه پیامتا جوان کسان را چیه بياما من بالي كيش كياس خلتي روجافارا بشكل عام ديفيجن اگر وكوانا الولاتي اخا خابخون والولاتي خابمرن تشيتري كوا سينورن وبحراد بمرن فاياك اود ديال اگر وك الا بينجي وقتك وقتك كبرت تنبي صرمات تنبي كوريا ذاكري بن دا سينورا قرتينا جي هو جي برفن خد لكو يا درباس يعني احتمال المرنة برمازنا از بيجم تشيكي سافر بكن تشيكي تحمل بكن وزوج ولات خمرن فاخر كبري خدا اوروبا جمره نت بيشر روجا يعني از لازم خلك يمن وكاس كونه بيجي قلتنا ما قدري كي باشا بله برز محمد امجي بيفينا كو دزوترين دم دهون چارنوي سوان بزان بن برز محمد نبي اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکرات کردستان سوریا گالاکس باس بو باشداربوناته ایرو 54 سال سر کوچه داویه خبرکار محمد علی خوجه را درباز دبن محمد علی خوجه جه هرما عفرین روجاوای کردستان و یک جه دامزرینرین یکم پارتیا کردی ل روجاوای کردستانی بو زانیارین بهتر لسر کار و خبرتاوی دوی راپورتی ده محمد علی خوجه کسایتیه که ولات پاریس و نشیمان پرور بو جدایک بویه سال 1914 هانه جه نافچه اماباتا یا سر به عفرین روجاوای کردستانی ویه لپارێزگەها حەلەبێ وەک مامۆستایە قۆناغا دەستپێکی di sala 1948 کار کرد û ji bo çalakbûna wî û niştîmanperweriya wî xwe dûrî karê xwe wek mamoste kir da ku tevlî Refên Partî bibe. Di sala 1952 de û bi alîkariya hin hevalên xwe Komelaya Rewşenbîrî ya Kurdî lê Efrînê damizrandin û ji bo wê yekê hat girtin û ji bo zîndana Elmezid lê Şama paytexta Sûriyê hat veguhestin. Di sala 1953 de tevlî rêxistina Ansaril Îslam ya serbê Partiya Şûî lê Sûriyê vebû û piştre tevlî Partiya Şûî ya Sûrî bû. Her wiha Mihemed Elî Xoca bi zimanê Ferensî, Erebî, Tirkî û zimanê Kurdî de axivî. Nemêr Elî Xoca yek ji damezrînerên herî girîng bû di tevgera Kurdî de lê Sûriyê ku ew û hin xebatkarên din dê damizrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de di 15 meha Hizêranê sala 1957 alîkar bûn û yekemîn civîn di mala wî de lê taxa Sûqil Xemîs li parêzgeha Helebê hatibû lê darxistin.
Di sala 1959 de ji bo newê girtin, serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi helbestvan Cegirxwîn û helbestvan Xelîl Mihemed re ewşandin welatê Iraqê. Gudê radyoya Bexdayê de di beşê Kurdî de dest bi kar kir û piştî şoreşa Eylûnê dest pê kir Mihemed Elî Xoca tevlî pêşmergeyan bû û bû fermandeyê Hêza Zaxwê. Di sala 1965 de carek din Nemir Mihemed Xoca û hin hevkarên wî ji aliyê hêzên ewlehî yên rejîma Sûriyê hatin girtin û dê zindanê de rastî eşkenceya tund hatin û di encam de Mihemed Xoca tûşî nexweşiyeke giran hat û ji bo nexweşxaneya Ibnil Nefîs hat veguhestin da ku çareseriya xwe têde bibîne. Lê di nehê Sibata sala 1965 de jiyana xwe jê dest da û şehîd ket û lê goristana Taxa Şex Mihyeddîn li şema paytexta Sûriyê bi xakê hat spartin. Zarokekî ji ber rewşa seqayê û sermayê li kampa Alholê jiyana xwe ji dest da. Çalakvanên xwecehî ji arkêra ragihandin ku bi sedema sermayê bi ser Rojavayê Kurdistanê de hatiye, îro zarokekî li kampa Alholê jiyana xwe ji dest da. Kampa Alholê dikeve Rojhilatê Parêzgeha Elhesekê û bêhtir ji 68,000 derbederî lê dimînin û di nav wan de bêhtir ji 15,000 malbatên terorîstên Daişê cê xwe digirin. Hatina penaxwazên Rojavayê Kurdistanê bû Herêma Kurdistanê berdewam e di twîtekê de navenda hevbeş ya krîzan ya Herêma Kurdistanê eşkere kir ku doh şemiyê 51 kes gihîştin Herêma Kurdistanê. Her wiha navendê eşkere kir ku hejmara peneberên Rojavayê Kurdistanê yên derbasî Herêma Kurdistanê bûne piştî operasyona Tirkiye di nehê cotmeha 2019 de ta weke niha gihîştiye 20,596 penaxwazî. Çalakvaneke keç ya Kurdên Rojava li Hewlêrê çalakiyeke di buwarê mirovatî de û di bin duruşma mirovatî me digihîne hev alîkariyên mirovî gihandin peneberên nû yên Sûriyê li kampa Guêlanê. هفال المهنة از تبرعات أجواد جفينم مبلغا برا قوتشيد واستشتا ذكرم حسب احتياجات كامب وهن كانوا متبرعين بتشتي نبرة يعني بتشتن مثلا أغذية بتشتن جلي زاروكا بشيرة زاروكاية حسب جو كامب شو محتاج بأستوزع دكم أزفيكاري دكم إيرو كامبا قويلان حسب طلبة خد إيجو تكونادرو نشتيبون قوتن أم بعليف دخازن قو حمد تشتشمر هاتي بس بعليفة ما تنانة وأزداكتم دفع دواي يعني قو أز ذكرم بس برام جي ما دائمي هني يعني مثلا أنا مديسا كريين بس جو خوش ببديسا صالون متنقل أشياء دكم مثلا من دار شكران شيكريس خوازم الكامبا قويلان جي شيكم كسي قول فرنكارن داكا فن هوليري قال لك هنا يعني نكارن داكا فن وكيرو مديت بشعبي خم موافقة نادن وانا داكا فن هوليري أم كارن صالونا متنقل إيه تركي مثلا شغلي ميسورين أم كارن وابين فيدا أو كار دكن يعني نرخ دلار امریکی له همبر لیره سوری د گوهرتنی ده بردوامه لگوری جدرین آبوری راگهاندن کو ایرو له بازار نرخ 1 دلار امریکی گشتی 1046 بو فروتنی و 1040 جبو کرینه هر وها 1 یورو به 1155 لیره سوری تی فروتن و به 1140 لیره سوری تی کرین. جبو گنگشکرنا داوین پیشادین روشا ادلبی و راوستاندنا شر و تند و توجیه لسر باجیر شاندکه هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه سردان فرانسای کر. دو شاندکه هفپیمانی کوج عبدالباسط عبداللطیف امیدار گشتی هفپیمانی و سروک روبریا پیوندین در و عبدالاحد استیفو پیکدهات لگل فرانسوا سینونیمو شاندی سروک فرانسای تایبت بو سوریه جویان و روشا داویا ادلبی پیوستیا راوستاندنا ایریش و تندتوجیه لسر پارێزگا ئەدلبێ گوتوبێژ کردن. ئەف سەردانا شاندا هەفپەیمانیەش بۆ فرانسایە دە چارچۆڤەیە گەرێن هەفپەیمانیە بۆ ئەوروپا و ئەمریکا تێ. ئەو یەک بە ئەرمانجا پێشڤەبرنا جڤاکە ناودەوڵەتی ji بۆ ڕاوستاندنا ێریشên rejima Esed و Rûsyê li ser bajarê Idlibê ku dencama wan êrîşan de
روجانه کشتی و بریندار ji sivîlan dikevin. Ji bo gengeşekirina dawîn pêşetayên rewşa Idlibê şandeke serbaziya Rûsyê gihîşte Enqera paytexta Tirkiye û li gel berpirsên wî welatî civiya. Di civînê de her du şan tekezî li ser pêwîstiya standina tedbîrên bû garantiya cîgirî û aramiya li bajarê Idlibê standin. Ji bo gengeşekirina pirsa Idlibê şandeke serbaziya Rûsî gihişte Enqera paytexta Tirkiye û li gel rayedarên wî welatî civiya. Ji derên diplomasî Tirkî ji Ajansa Anadolya Nûçeyên re ragihand şanda bi seroketiya cîgirê Wezîrê Derve Rûsyê Sergî Fêşînîn Oleksander Lavrentîv şandeyê taybetê serokê Rûsyê bo Sûriye li Wezareta Derveya Tirkiye li gel şanda Tirkî bi seroketiya cîgirê Wezîrê Derve Tirkiye Sadat Onal civiya. Li gorî heman ajansê daye diyarkirin ku duê civênê de her du şandên serbazî dawîn pêşhatên rewşa Idlibê gotobêj kirin. Weke heman ajansê daye zanîn ku her du alî duê hevdîtina xwe de tekeziyê li ser pêwîstiya standina tedabîrên gunca û gavên giring ji bo vegera hêmenî û aramiyê li bajarê Idlibê ku rastî operasyoneke leşkerî tund ji aliyê rejîma Esed vehatiye û pêşvebirina proseya siyasî li Sûriye kirin. Weke heman ji derên diplomasî Tirkî dana zanîn ku ew hevdîtin sê demijmêran dirêj kir û li ser du beşan bû û got ku hevdîtinên şanda Rûsî wê berdewam bin bê ku tu hûrguliyên zêdetir eşkere bike. Piştî peywandiya telefoniya navbera Recep Tayyip Erdogan, Serokkomarê Tirkiye û Vladimir Putin, Serokê Rûsyê biryar hatibû dayîn ku şandeke Rûsî seredana Enqerê bike û pirsa Idlibê gotobêj bikin. Bi taybetî piştî êrîşa rejîmê ya vê dawiyê li ser xalên Tirkiye, got encama wê êrîşê de hejmarek leşkerên Tirkiye hatin kuştin û birîndar bûn û ev yek bû sedema durustbûna nakokiyan navbera her du aliyan de. Wezareta Derveya Îranê rakand ku li Tehranê ya yê paytexta Îranê Wezîrê Derveya Îranê û şandiyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye rewşa Sûriye bi giştî û pirsa Idlibê bi taybetî gotûbêj kirin. Tekezî li ser dîtina çareseriyeke siyasî bilez ji krîza Sûriyê re kirin. Çalakvanên di nava Helebê de ragihandin ku rejîma Esed û Rûsya di armançkirina bajarê Helebê û gundewarê wê de berdewam e, ya herî dawî jî kontrolkirina rejîmê bi piştavaniya Rûsyê ji neh gundên din li Helebê ku xiste bin kontrola xwe de. Ji ber berdewamiya operasyona leşkeriya rejîma Esed bi piştavaniya Rûsyê li ser Heleb û gundewarên wê êdî rewş li Helebê alûstir dibe û rejîm roj bi roj pêş ve diçe û navçeyan dixebin kontrola xwe de. Ji derên xwecehî di nava Helebê de ragihandin ku di çarçoveya operasyona xwe de rejîm neh bajarok û gundên bi ser Helebê de kontrol kiriye. Weke heman ji deran dane diyarkirin ku doh şemiyê rejîma Esed bi piştavaniya Rûsyê kariye her yek ji gundê Kosniya, Tilbacir, Resmil Sahrîc, Banis, Resmil Ês, Şêx Ehmed, Ebûkinsa, herwiha Cibkas û Im'etbê ji kontrola grûpên çekdariyên bi ser opozisyonê derxîne û bixebin kontrola xwe de. Çalakvanan ameje kirin ku kontrolkirina her neh gundan ji aliyê rejîmê ve hat piştî ku çekdarên rejîmê girê El Ês yê stratîjî kontrol kir. Heman çalakvanan dana zanîn ku Taxa Ar-Raşidîn li Helebê, bajarokê Ez-Zirba, gundê Xanil Esel û El-Kuseybiye, Berqûm, Erada, Derdora El-Îkarda û gundewarê Muhendisîn û Şamî ku tan hat bin kontrola grûpên çekdarên bi ser opozisyonê de nû ji dervî kontrola rejîmê de ye. Ev zêdetirî mehekeya û balafirên şeriyên rejîma Esed û Rûsyê êrîşên xwe li ser bajarok û gundên li başûr û rojavayê gundewarê Helebê gurtir kiriye da ku riya navdewletiya navbera Heleb û Şamê kontrol bike ku doh rejîm bi piştevaniya Rûsyê kariye wêriya sereke bixebin kontrola xwe de. Belê temaşevanê ja bi vê ayêm giştin dawiya bultana xwe her sal du bextewar bin.